ይሄንን ልጅ የገደሉት ከኦኔግ ጋር አብሮ የሚሰሩት የብልጽግና ፓርቲ ናቸው። እናታችሁን ልብዳ ጉርባን ኩን አመስ ኤረዴቢት ኦሮሞ አረብሲቴ ጅርቲ አማራ ህዝብ ነፃ ለመውጣት ኦሮሞ መታረድ አለበት። እናት መታረድ አለበት ማለት ነው። ባካችሁ አከሚት ሀዶሌን ኦሮሞ ጅዱ ሴን እኔ አጩጨሙ መራይችን ትቆርጠዋለህ፣ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ፣ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ፣ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ ኢላላ መሌው መሲን ኡመተ ኬኛት ንየቱ ዋረ ቢዮ ዋተ ከቴሄ ኦሮሞ ፈይሰራ ቡን ቀቦቹ ዋተ ከዮ ቄንሲ ሙጫ ከና ጨቤታ ከነማል ጀቱ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمار كفون الرفتو تاف كبجمتو تقولو شو هرس فيديو كبراسيني كبديدو في دنجلا تقوم ودبيك مونغا كتوكو سينتي دوكناي إبسان نجلا بليجلا أكو من سينتي موغا إبسان نركيسا باية نركيسا أو سينتي ميرا متي هم دبي قلوتي هم أمريكا يوكي قلوت نانكوسي بو نانكوسي أن أوروموكو أمبيا كوتيف أستا إنفال ممالي biyya barataa inaasowan wallahi rabbinu gargaare gara fuulduraatti biyyoota akkas rakkatanii oromiyaa keessatti haadholii keenya akkas rakkataniif inshallah viidiyoo hojjeta yoo rabbi akkaataa naa mijees du'aayinaa kadhadhaati bakka jirtanu ta'aati du'aayi naaf godhaati chaanala kanas naa guddisaati jajjabina naaf ta'a warreen subscribe godhaati viidiyoo kiyyellee share gochuudhaan support na godha oromoo keessaa bakka guddaa hojjanna yuutubara oromoo waamame keessaa tokko taana kanaaf na waliin jiraadha anis yoo sinna jajjabeessitan hamma xumuraatti oromoo waliin jirra anis hojii koo godhadheetan isinitti deebi'eetan oromoo keenya seenaan isaa dhokatee jirullee aadaa oromoo keenyaallee babaafna jechuudha. akkuma kanaan dura chaanaala lammaffaa baneetan viidiyoo achirratti isiniif dalagaa ture amma sittiin fufa xiqqoonaa mijaa'uu dhabeeti inshallah gara fuulduraatti bakka baay'ee deemna naannolee oromoo guutuu naannofne hojjanna isin jajjabina keessan support na godha hiriyoota keessaniif illee share godha viidiyoo like gootan nan barbaada na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada haasaa isinitti dheeressu aarratiga kan isinii qabadhii dhufe hedduu kanaga xiqqoo kolfuunis namaan ta'u waa'eedhuma salaaleetiin wal qabate hamma ummata keenyaaf deebi'uutti gaa viidiyoodhuma waan jiru isiniif kan dhiyeessu ta'a sana booda gaafa ummanni keenya waa tokkotti bahe gara ergasii chigorraa jechaadha. በዚህ ልጅ ምክንያት አማራ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ አማራ ሀገር አፍራሽ ነው፣ አማራ እንደዚህ ነው፣ ለአማራ ለፋኖ አማራ ያለውን ስም የምትሰጡት ብትጠነቀቁ ይሻላችኋል። እናንተ ይሄ ልጅ የሞተው ደግሞ መሀል በኦሮሚያ ክልል ኦሮሚኛ ከተናጋሪ ውጪ ማንም ማይኖርበት እዛ አካባቢ ነው የሞተው እና ማን ነው የገደለው? አርጊተኒ ሙጫንኩን ውጅዱ ኦሮሚያቲ ኦሮሚያ keessatti du'e amaara maqaan balleessinaa jedhaa jira mucaankuun engida akkuma beektan oromo arrabsee haalan taaneen gaallaa jedhee waan hin taaneen waan baay'ee jedhee arrabse waan arrabsu afaaniin jechuun namatti jabaatu jedhee arrabse hamma moo deebi'ee maal jedha haadhamee dhaggeeffadha ፋኖ አማራ ነው እዛ ሄዶ የገደለው። የራሳችሁን ልጅ ትይዛላችሁ፣ የራሳችሁን ልጅ ትገላላችሁ፣ እርስ በራሳችሁ ነው ትገዳደሉና በቃ በሌላው ታሰብባላችሁ። እነዚህ ነጫጭቦች ደግሞ እኛ ብልጽግና ነን የሚሉት ሀገር አፈራሾች በዚህ ሰዓት አው ልክ ናቸው። እኛ ሁላችንም ልባችንና አይናችን ያዞርነው ወደ ፋኖ ነው። ፋኖ አማራ እቺን ኢትዮጵያ ነፃ እንዳውጡ አማራ ማለት ለኢትዮጵያ ራሱን የሰጣ ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ነፃ ያወጣው ከዚህ በኋላም ኢትዮጵያ ነፃ ያወጣል ብለን የምናስበው አንድ አማራ ፋኖ ብቻ ነው። ማንም እነዚህ ኦኔግም ይሁን በዚጋኝ ለኛ ለኢትዮጵያ ምንም አጠቅሙት 100% እንትኖኝ የምናገረው ማለት ነው። ይሄንን ልጅ የገደሉት ከኦኔግ ጋር አብሮ የሚሰሩት የብልጽግና ፓርቲ ናቸው። እናታችሁን ልብዳት። አማራ እንደዚህ አይነት ጨካኝ ህዝብ አይደለም። በአማራ ደግሞ የሌለ ፖለቲካ ሰርተን አማራን እናቆሽሻለን አማራ እንደዚህ እናረጋለን ብላችሁ ካሰባችሁ እናታችሁን ልብዳት። አማራ እንደዚህ አይነት ደደብ ህዝብ አይደለም። እናንተ ናችሁ ደደብ የራስን ልጅ ገለ ባለለኛው እንትን የምታረግ እኔ በዝግኛ ነው ምንድነኝ የምትል የብልጽግና ፓርቲዎች የብልጽግና እንትኖች የምትሰሩት እናታችሁን ልብዳት። እንደዚህ አይነት ፖለቲካ አይሰራም። ከቻላችሁ በአቅምና በችሎታ መዋጋትና መፋለም ትችላላችሁ። አሉባልታ አታውሩ። argitani gurbaan sareen kun ammas deebitee akkasiin oromoo arrabsaa jirtu laala ammas deebitee akkasiin dheengedda kadhattee ijoolleen achi dhaqne biyya siin keessa hojjetu deemne ajjeefne ennaan ijoolleen isaa hammata isaa baraatii in qabbana haa mucaanis achumaan dhiifama gaafatee ture hamma mooman argateen beeku kunoo laala kan immoo biyya keenya bulchuu dandeessu oromoo miti kan biyya keenya bulchuu dandeessu faannoo amaaraatu biyya bulchuu dandeessi malee oromoon biyyan bulchitu jara eeggataa jira silumaa jedhaatti kun gadheen laalaala
ባይዘዌ ጀራ ከናሚቲ ጀሪዩ ኦፊቲ መሰከራ ጅሩ አከ ጀሪ ዋንገድ ይጉነን ለገፈዳ አንገታቸው ከሌላው የሰውነት ክፍላቸው እንዲለይ ተደርጎ ነው ታርደው ነው ያ ግፍ ተፈጽሟል ፋኖን የፈጸመው ድርጊቱ ዘግናኝ ነው መደገም የለበትም በልኩ ልናወግዘው ይገባል ይሄ ሁሉ እኮ ሲፈጸም ብዙ ሰዎች ጮህገን ከዛ አካባቢ የሚሰማ ነገር የለም አገሪቱን በአንድ ጣት ለማቆም በዚህ ደረጃ መምጣታቸው ከጀርባው የሆነ ነገር እንዳለ የሚያሳይ ነው ይሄ ኢሰባዊ ነው ለህሊና ቀፋፊ ነው መወገዝ አለበት ምክንያቱም ወንጀሉ የሚፈጽመው የኛ ነው ወንጀለኛው ማለት ገዳዩኛ እና ምንድነው መሰለ በዚህ መንገድ ከቀጠለ መጠፋፋት ነው ምንም እንትን የለውም እኮ በዚህ መንገድ ይሄን ነገር ማስቆም ካልቻለ እየተለመደ መጥቷል በትንሹ ጀምሮ አሁን ለምደነዋል እየተለመደ መጥቷል ይሄን ነገር ማቆም ካልቻለን እየተራረደ ነው የምንቀጥለው በነገራችን ላይ ማንንም አይተርፍ አገርተኒ ጀሩምቲ ኦፊቲ ረጋባ ሀጅሩ ይቻለ ከናፍ ጉርበቲን ገዴን ኩን አመስ ጆሌም ቤክተኑ አቶ አደበ ቀብሲፍተኒ አቶ ሩጉተኒ አደበ ቀብሲፍተኒ እንደውም በጥይት መሞት የለበትም መጀመሪያ ይችን ትቆርጠዋለህ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ ከዚያ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ እዚህ ጋር ትቆርጠዋለህ ከዚያ ከእግሩ ከታች ትጨምርና ቆለጡ አካባቢ እስከሚደርስ ኮኖ ሐመስታናን ወረብያ ብራታ አኒ አከበርባደን አፋን ጣረገተኑ አከዋን ብየት እንደቤነ ይቻል ኦሮሞ ብየጀርኩን ጅራን ከሰን ጅርተኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تكين جالة تمو كبجمو كم جرتن فيا كساني بغنغا قباتن صبر زينا دعوتو تكين جالة تمو كبجمو وياها راتي تكا أمني أرمو أمتكين سلالي أكسمها وليتين تا علمي سير راكالامي تا بيلوفت تا ديبوت تا قديدمت تا دفرمت هندا سيتي فيو هريري أكم اتفوفت تجراغ وياها را university دنبي دولو ولغان أروميا من برمسا صدركالا مفا إدو غرغراتي هريري مورمي أمتكين سا salaaleetiif sagalee ta'u itti fufee jira kuni waan baay'eedha oromoon galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna masassabiya warra biyya bulchaa jirtaniif ergaa hatattamaa kana please share godha mootummaa biyya bulchaa jiru xaqlaay ministeerii Dr. Abiyyi Ahmad biraan nagaya Abiyyi Ahmad nuti mootummaa dimokiraasiitii ummataan filatamnee jechee turte amma immoo barattoonni Oromoo yuunivarsiitii garagaraa keessatti hiriira gaggeessan badii tokkollee hin dalayne yakka tokkos hin goone faannoon gadaayiidha ilma keenya albeedhaan osoo nulaa luqale kanaafuu faannoo baasi Oromiyaa keessaa jedhee gaafii si gaafate barattoonni Oromoo kutaalee hunda keessa jiran isaan kanarratti waraana bobbaastanii guyyaa har'aa hamma tokko jeequmsi garagaraa manneen barumsaa yuunivarsiitii irratti waraana bobbaasaa jirtan dogoggora guddaadha biyyattii kana keessatti jeequmsa biraa mootummaa yoo ka'uumtan taate biyyattii guutuu rakkoo keessa gala ummanni akka duraaniitii miti qaala'insa jireenyaatiin ummanni cinqaa keessa jira nuuroon itti waddadee jira har'a deebistanii sababa hiriira kanaati lubbuun nama takkaa yoo kabaadu taate dhugaa rabbiititti waraana biyyattii keessa qabu jiitu bakka faannootti bobbaasaa jirtan ka garanaan bobbaasaa jirtanis yoo daddisan rakkoo kana dhaabuu hin dandeessan kanaaf jecha raayyaa ittisa biyyaa hatattamaan mooratti deebisa barattoonni tuni dhagaa tokko kararra hin kenne nama tokko waan goone sagalee isaanii harka wal jala dabarsanii faannoon ashabbaariidha jechaa jiran kun yakkaa miti kanaafuyyuu jeequmsa biraa biyyattii keessa yoo kadhoofta taate hiriirri biraa dhiini namaa yoo bu'e dhiini walmaam akka tasaa raayyaan ittisa biyyaa barataa tokko yoo ajjeese dubbiin kanatti hin deebitu biyyattii guutuu keessa jeequmsi ka'a gaafa jeequmsi Oromiyaa keessaan dho'e naannoon Amaaraatis naannoleen biraatis akka itti dabalamu kana ni beeytan kanaafuu biyyattii rakkoo biraatu rakkoo hamaa keessa jirti please waraana ijoollee bobbaasaa jirtan deebisa maaliif isiniin jedha beeytanii osoo dhiin hin bu'in osoo waraanni kun tasa dogoggoree maqasi mullaacii tuqee ijoollee takka daa'ima tokkoon galaafanne raayyaa ittisa biyyaa mooratti deebisaan gaafii kennaa isa kanaan wal qabatee daawwattoota kiyya odeeffannoo waqtaawaa paartiin kaafaa'oo ibsa baasee faannoon meeshaa waraanaa gama Suudaaniin bitee. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa gaa barattoonni magaalaa tokko keessa jiran hiriira nagaa bahuudhaan kan rukuttaadhaan deebifamanii ol galan jiru kanaan oduun tokko bahee jira kunis diimokiraasii ta'ee ijoollee Oromootiif qeerroo Oromootiif mirgi jaraa eegamuu qabuun barbaada. Walitti jechuudha. Kanaafuu qaalicha eenyu maqaan isaa akkana jee beekame sun eenyu maqaan isaa akkana jee beekame miilli sammuu itti fakkaatu san jechuudha. Kis takka miilli sammuu hin ta'u sinigaree miilli sammuu hin ta'u eenyu maqaan isaa eenyu Fayyisaa moo jettanii dhageeffadhaa dhugaa rabbi yoo waa takka ta'e
ኦሮሞ ፈይሰራ ቡን ቀቦቹ ዋታ ከዮ ሄቄንሲ ሙጫ ከና ጨቤታ ወሊን ዲሱ ነጀቹ ሲኒገሌ ወሊን ዲሱ አከነ ጀቴ ቤከምቴ አከነ ጀቴ ጀቹ ጊዜ አከስ ጀቱ ዋን ኦሮሞ ፊ አዲስ ኑቲ ፈካቲ ሎቆ ደጃ ሎቆ ዳኒሌ ነማ ቁል ሸኔ ሎቆ ደኮባ ከብዲ ከበጃ ይፍት ጎዲ ኦኬ ሙጫ ከና ናምኒ ተኮይቹ ትዱበቱን ቀቡ ወራ ስረ ዲምተኒ ፋሩ ስቲነ ዱሜስና ኦሮሞን ጋፈንም ተኮ ፋርስቴ ፋሩ ቴ ዱሜስተን ነምኒ ኦሮሞን ፋርስቴ በረከቴን ቤኳስረን ካመነ ሂዳሴና ካኒ አጄፈማ ካኒ ጎዳና ካኒ ዱአጀቹ ፋሩ ቲነ ዱሜስና ሙጫ ኢጃ ዲና ኬሰን ሴንሲን አኑ ሱራ ኢሳ ኻሴን ዱበዳ ኦኬ ሙጫ ዲና ፊላቲና ኢጃ ኬሰን ሴንሲና ሙጫን ኩ ወላሂ ነመጀብ አከ ማስተር አብነሰኒ ተወጀተ ሙጫን ኩን ኦሮሞ ዋን ኦሮሞ ቴፊ ሰደርካ ጉዳን አርከቲ መሌ ሙጫን ኩን ኦሶ ቀዊን ሶዳቲን ኦሶ ረሳስኒ አቺ ሮቡ ኦሶ ቦምቢ ሶዳቲን ኦሶ አዱን ሙአሜ ቀተው ኡመተ ኢራ ከምቶ ኦሮሚያ ኬሰ ሰዓተን ቢከ ሎሊሱን አከስ ጅሩ ቢከ ኦሮሞ ምስኪን መርፈሜቲ ዳበቴ ከን ኦሮሞ ኦሊን ሙዲ ሳይ ደቴ ገርጋራ ጅሩ ኤኙ ጅርነቲማ ኤኙ ጅር ገርዋን ኦሮሞ ቴፍ ኦሮሞ ጊዜ ነምን ተኮ ነመ ገርጋሪ ሀቱፊ ኛቱፊ ማሊፊ ኑሳሙፊ ማልጀተን ሳማመራ ዋን ባረገ ቀምኑ ዋን ሳሚቸራ ባረገ ቀምኑ ነምን እንዲ ዋን ኑሳሙቲ ፈካተ ኦሮሞ ሙጫን ኩን አራም ጋፈ ወለጋ ከይሰስ አከሲ ተወጀተ ዲሜቹ አቺ ቡሌ አቺ ኦሌ አቺ ማልቴ ጉያ ተኮ ነምኒ ገቲ ኢሳ ዱበቴን ጅሩ ማስተር አብነት ካከቲ ነምኒ አከቲ ደዴሜ ገርጋርሰ ኡመተ ማለቅ ጊዜ ተር ገርጋርሰ አቺ ዲሜ ኢሳ ኦል ሆጀተ ባይዘዌ ኢሳ ኦል ሲገሌ ልቡ ኢሳ ላቴ ሰበይ ሳቲፍ ልቡ ኢሳ ኤኙ ሜ ቢከቀዌን ኢራዳ ሐምዱ ቢከነምኒ ዱዳ አበቴ ከን ኡመተ ገርጋርሰ ኤኙ ጅር yoo kagargaarani leete erga waatee umatee eegalolli dhaabbatee eeganamni bikkasanii deeme amma gaarakkina sara jiru rakkinni cimaan baay'ee sara jiru maa inni beektu ummanni salaalee hedduutti rakkateera ummatattis faraduun ummataan akkas waan baay'ee jedhanitti ummatatti faraduunis hin danda'amu ummannis rakkatee jira baay'ee rakkatee jira hedduutti ummanni keenya hacuucamaa jira warri oromoodhaaf qabsaa jirtanus akkam gizee ormi dhuftee waan hin taane gadhiin akka abbaan argite dhuftee gaaf haadholee keenyatti ijoollee keenyatti qeerroo keenyatti taphattu akkamitti teessu isinis silaa kan falmachuu qabnu eenyuun meemee ilaalaa yaadaa meemee waan namatti hin tolle waan mataa nama dhukkubsu miti kun አማራ ህዝብ ነፃ ለመውጣት ኦሮሞ መታረድ አለበት እናት መታረድ አለበት ምን ማለት ነው ባካችሁን የምን አይነት ፖለቲካ ነው ይሄ የአፍሪካ ፖለቲካ ባካችሁን ምን አይነት ፖለቲካ ነው ባካችሁን እንዴ ጌታ ራሱ ምን ይላል ባካችሁን አረንዳው ሰዎች አረንዳው እኔ ወላ ኦሮሞ ሞክ ወላ የፈለከው ነውክ እስቲ ስለ እናት ብቻ ነገረኝ ባካችሁን ይሄን ነገሩኝ በሄም ብቻ ነገሩኝ ባካችሁን ልሂድላችሁ ከዚህ እናት መታረድ ማለት ምን ማለት ነው ባካችሁን ልጅ አባትን ሲያርድ ምን ማለት ነው ባካችሁን መንግስት ይሄንን እቃወማለሁ ካለ የብሔረሰብን ጦርነት አነሳብን ይሉታል መንግስት እንዴት ይናገር እንዴ ያው ገብቶ እስከፈለገ የረበሸ ያንዲ የኦሮሚያ ፖሊስ እኮ ለሱ በቂ ነው እኮ ያንዲ የሶማሌ ክልል ፖሊስ ለሱ በቂ ነው እኮ ለሺፋን ነው ይሄ ባረሮ የዱርዬና ተራጅ አማራ ትልቅን አእምሮ የታጠቀ ህዝብ እኮ ትልቅን አእምሮ የታጠቀን አማራ ሳንጃን የታጠቀ አስመሰሉት እናትን አረዱበት ውርደትን ነው አማራን ያዋረደው ፋኖ ኦሮሞን ያዋረደው ስልጤን ያዋረደው ዓለምን ያዋረደው ዓለምን እናት የዓለም ናት ጌታን ያዋረደው አቦ አላህን አዋርዷል ከእናት የበለጠ ተው ስለ ፖለቲካ ተው ፖለቲካ
የምን ፖለቲካ ተው ፖለቲካ እንደ ሰው እናውራ እንደ ሰው እናውራ አላህን አዋርዷል ጌታን አዋርዷል ኢየሱስን አዋርዷል ሙሐመድን አዋርዷል እናትን ያረደ ዓለምን ያዋረደው የምን መንግስት ሺህ ቦታ ይበጣጠሰው እናትን ከማለት እኛ የኢትዮጵያን ብሔረሰብ ልጆች በሙሉ ለምን አያድንም ነበረ እኛ የሮሞን ልጆች በአንድ ላይ ለምን አይጨርሰንም ነበረ ልጆቿን እናታችንን ሳናበላት ነገ ያልፍላታል ስንል በየሰው ሀገር ስንቃጠል እናታችን ረሃብ ያቃጠላትን በመተረየስ ያቃጠላትና በአብሌ እንደዚህ በጎራዴ ሲያርዳት በፊት ለፊት ምን ቀረ እኔ ልጇን በሚሊዮን አያርደኝም እንዴ hinni nu gubannee hinni nu keessatti gubannee hinni nu ilaallee haasa'ar waan miidiyaa irratti argine malee waan dudubbeedhaan uummata keenyatti godhamaa hin beeknu kana rabbiin nuuf ilaalu viidiyoon alaaf qabadee dhufe kana fakkaata waan jiru isinii qabadeen nufa hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti ooloo shawuu baay